وەکی کو تێزانین زێدەتر ji 2 ساڵان û 8 roj û 18 mehanek ku hevdîtin birêbertiyê re nehatiye çêkirin li ser esasê ku her çarşem birêber Apo re hevdîtinên parêzer û malbatê de hatin çêkirin di nava vê demê de hatine seknandin li ser esasê ku carek din ev hevdîtin bikevin meryetê de werin bi dest xistin her çarşem weka platforma Jinya Ekolojî çalakiyên me li darin û tên birêvebirin li ser esasê ku heftiya borî daxuyanî hat dayîn vê heftiye jî hevdîtinên ku beriya niha di navbera rêber Apo û parêzerê wî de hatibû çêkirin em ê wan bixwînin di derbarê ekolojiyê de bi hêviya ku her çarşemb carek din mafê hevdîtinê were bi dest xistin. Berhevkirina notin ji hevpeymînên li ser ekolojî bi parêzer û rêber Ocalan re. Abdullah Ocalan: Ez li dijî têgihiştina desthilatdariyê ji Gilgameş heta bûşim. Ez hêza siyasî wekî dîroka dewlet û demokrasiyê fam dikim. Ez ji demokrasiyê re dibêjim berxwedana çand û gelan a li dijî dewlet ya ji dîrokê de. Têgihiştina min a demokrasiyê mafê mirovan û humanîzmê dihewîne. Li ser esasê pirsgirêka ekolojî û jinê me. Têgihiştineke bi vî rengî ya demokrasiyê bikin perspektîfa bingehîn a demokratîk. Dibe ku îdeolojiya jinû ve avakirinê li ser vê bingehê be. Dibe ku bernameya wî be. Divê parêznamê min bi tevahî jinû ve bêne nirxandin. Arastiya xwe ya siyasî li ser vê bingehê dikare were xêzkirin. Parêzer: Muray Bokşên nivîskarê pirtûka ekolojiya azadiyê ye. Dibêje ku ew we dişopîne û pir giringiyê dide dîtinên we yên li ser şaredariyên azad. We diyar kir ku ramanê wî mîna yên we bi awayên cûr be cûr hatine tecrîdkirin û heke fersendek çê bibe ew di pêşerojê de difikire ku bi were têkilî deyne. Abdullah Ocalan: Bi vî awayî silafê min bidin wî. Bêjin ez ji te û warlistên hez dikim. Michel Foucault û Fernand Bordel jî nexirabin. Dibêjin haya Ocalan ji we heye. Bibêjin ew xwendekarî te yê baş e. Parêznameya min niha jê re bişînin. Di wan sê çar pirtûkên ku min xwendin de hinek kêmasî hebûn. Ez ramanên wî pêş dixim û dişopînim çavê wî li paşê nemîne. Ji wî re nameyekê binivîsin. Di dilî nebin. Em ê fikrên wî li rojhilata navîn bigihênin serkeftinê. Ez ramanên we hêja dibînim. Parêzer: Di heman demê de hin antropologên Amerîkî bi rastiyê ji sorolojiya ku we bi tewrîk derxiste pêş hez kir. Ew dibêjin ku ew nikarin di derdora akademiyan de bigihêjin van encamên rast. Abdullah Ocalan: Min hewce kir ku hin hûrgulî bikim. Ger ew pirtûkeke zanistî bûye dê cuda bûye. Parêznameya min a dawî dê bandorekê li seranserê cîhanê bike. Bêjin Ocalan xeteke ku ji markê Swêdetir bi serketî qedandiye. Dibêjin ku wîreyekî ji 150 salên xerecira marksîzmê dît. Bêjin hûn dikarin ji vê yekê pir kêfxweş bibin. Kurdistan di vî warî de qada herî baş e. Wekî din çi heye? Parêzer: Di parêznameya xwe de wisa daxuya ku we misyoneke pir cuda ji têgeha hêza erênî ya Foucault re daye. Foucault têgeha hêza pozîtîv keşif kir. Lê wî nikarî fonksiyona vê têgehê di dîrok, felsefa, civaknasî û siyasetê de bi tevahî fêm bike û ne jî çavkaniya vê têgehê bi tevahî fam bike. Lê hûn dibêjin ev feraset ji nava civaka xwezayî derdikeve holê û wê di nava civaka ekolojîk a demokratîk de weke şeklekî desthilatdariyê bixebite. Abdullah Ocalan: Min têkiliya dewleta hiyerarşîk û civaka xwezayî baş çareser kir. Ez dikarim di pêşerojê de van bêtir fereh bikim, di nava ya te de û ya her kesî de bermahiyên piçûk ên civaka xwezayî hene. Parêzer: Nietzsche carekê behsê kiribû ku Sokrates aqilê analîtîk ku hişê rojavayî temsîl dike xiste bingehê felsefeya xwe. Lê aqilê hestiyarî ku hişê rojhilat temsîl dike bi tevahî kuşt. Ji ber vê yekê Nietzsche dibêje ku felsefeya Sokrates felsefeyeke mirî û pir netêr e. Ji ber ku ew li ser bingehê aqilê analîtîk e.
جبر ویکه نیچه جبو وجینا عقل هستیاری یا رجلات موزوبوتامیا کو سقراطس کشتیه وسا گوت زردشت نویسیه بقاسی کو استدگهم هن عقل رجلاتی عقل هستیاری وجینن و بعقل رج آوایی انالیتیک را و کف بکن لسر ویکه گر ایرو نیچه ساخ بویا و بگوتا آپو وها گوت عبدالله اوجلان دکنه نوهایا نیچه فیلسوفکی پرگرینگه نمروفکی بسیطه گرنگیه که مزن دا رجلات نویسکارکی هجایا براستی من کبنشوپی باش آنی خالا کو از گهشت می پر باشا د سیاست دجی وصایا من تکلیا فلسفه و چپگری باش فهم کر من بتایبتی تکلیا دنابر عقل هستیاری و عقل انالیتیک کو باش بحث کر باش آنی مهوله لی او دکاره کورتر ببه دوی او ببالداری وره خوندن گرگل ما خورخنه بکه دوی باش فهم بکه و لسر وی بنگه ببه از دفکرم کو خالا کو از گهشت می گرینگه هیزا من هیا از دکارم کورتر بکم پیدویه کو بزلالی تکلیا دنابر عقل هستیاری و عقل انالیتیک ده وره دانین دوی هر کس وی که باش فهم بکه من وان لگوری جیانا خواه نویسی لیوان فهم نکر او نتنه جیانا منه جی سقراطس بگره حتی حمو عالم و فیلسوفان پارچه یک جیانا وان هیا اف برهمین جیانا ترسنکه من جنوسه زانست گرد من جی کوانتوم و کوسموسه ده چبونه زانست جی اشکره کرد من گشدان باش چارەسەر کرن من گوت کامپانیایا دارا برو چیکن من گوت هر تشتی بکن دارن برو چیا گورا و هر چی کس بکن شورشا 100 سالا 21 اکولوژیکا جبر و یکی از نزیکی بوکشین بوم مارکس و لینین لسر کپیتالیزم اندستریال آوابون ام خوا دسپیرن سیستمک اکولوژیک دموکراتیک جواکین و کهویا زایندی ده هلوشینه دوان سه تشتان ده جواک و نو ببه از وی که جواره پیشنیار دکم تئوری پراتیک بخوینن کس نکاره بیجا دارا بروه نچینن از آزادیا جنه برخستن بکم از جنه پرورده بکم اف جی خودی واته کی پر پراتیکیه از جنن به هیبت دمالن جنن آزاد دامزن بکم از نابجم ستارگه از دبجم مالن آزادیه جن دوان مالان ده فری هر تشتی دبن جواکی پرورده هنر و نسازی پاشه دبه مرووکی آزاد ورن ام لسر بنگه خداوندا جنن به هیبت به آفرینن بلا بصدان کچن ما ین جوان ورن و پرورده ببن لشونا کو جنان پچوک بخن جن پرورده بکن دا کو بمیران را آزاد و وکهف ببن تو کچکه کی بلنگاز بگری و بده کالکی هفته سالی هن قلن دگرن پاشه هن دکوجن هن جویره دبیجن عادت و تقالید افتشت هری خرابه افچان دامر لسر جنا جاهله پارزر پرتوکا مرای بوکشن یا بناو فلسفه اکولوژیا جواکی د دستی ودبو عبدالله اوجلان نرینا من زلاله سوسیالیست و دموکراتیکه گر درفتا من هبویا از اج مارکس چیتر کپیتالیزم انالیز بکم از دکارم اکولوژیا جی بوکشن چیتر و پرگالا سیاسی جوارلیست چن چیتر انالیز بکم داویانه تو پرستی و رامان دین تنیا فکرن من د دربار سرکفت بر بسرکفتنه و دچن پیشروج گشا یا مایی ناکوکی و خوینه من دروجا آشتیه ده اف گوتن جبر ویه که من وان فکرین خواه وکه تفکاریه که مزن آجبو آشتیه پیشکش کر که ام تشتن دن ین کو هن ده بیجن بگرن من ده پارزنامه خوده فکر خواه جواکا اکولوژیک اشکره کر جواکا اکولوژیک را ده بیجن خوزای یکم و دویمین خوزای دویمین جواکا بوکشن ده بیجه خوزای آزاد وی جی هگل گرتیه او جیره دبیجه خوزای یکم دویمین و سیمین خوزای سیمین خوزای آزاده با آوای تز انتی تز و سنتز من او جبو رجلاتا ناوین ترکیه و کردستان ادبیت کرد بجی بر آپو بیجی سرک آپو به سرک جیان نابه عاجل هفدیتن عاجل هفديتن